Wasinja kutibu omusamaliro wechinembe tayari West TV nga kutangerera singa ute busoborero kwamena ninje Mat Ishaq omnyamyatsi ukwawo habo chinemba hano Kasese district namatunga omuyisa eribi ingakana na Dan Mbahimba kando onuni administrator owe Rukoki General Hospital tukakana ya okumyatsi tete tunakyasindekendeke ndi Rukoki General Hospital eno yamaunza katuko hatya yalibere hospital eriro kwa Health Center 4 so tukanze limenyerera ende kasukwabo niko sinemwende mbere obuherize bukwabo niko bunemwende mbere hano Rukoki weitu wasinja kutsiberikanya ko netu aba kusamaliro kwa chinemba banginanze rimenya how far is Rukoki General Hospital serving the community? Wasinja kutsibu kandi wasinja kutsibu abatulikirire bakanya tamwa Dan Mbahimba senior hospital administrator wa Rukoki General Hospital. General Hospital etweno Rukoki yamaunzo mwakamu woma no kwezi kuwoma yitungire eridara ereribya hospital. Mwakamu woma no kwezi kuwoma government yaberelengaho ndeke eretu abakoli abasomire kale omubi obutahwa esaheno tunawute specialist obya makuha tunawute specialist owa gynecologist tunawute specialist in surgery and other specialists are there nerba nemu teacher erihabandu bobu teacher obutolerereba ikako omwunzamu ako tutra ba doctor baikire 12 abo government yabirutumira abanemu waticha abandu kandi baba saving andeke na banase nesinde categories government namurutumira bakoli abo omumwaka wano mumoyo government yabirutuha ebyuma ebyobugugu binene ebisha sendi siringerene ne billion ngoma ne million bekome bebere ebimebi tulena bihano erirangire ndi abantu bamawatikibo bamekibwa ku bujanjabi obuhikire esha services shabyo sinemuraninga ngatya tunawutie cyuma ekikakolera yo mutima ekyakubura mutima wongali ku bukirete tunawutie byuma ebyameno dental department yabria well fledged and equipped tunawutie shanjingu tunawutie mabinene ntutwa banomwanya oweribiramu bitu government yabitakorecho kandi na Enabel na inemulebeke ebintu byoma so hantu tutre mabinene byobugugu ebintu binomwe theater na ebintu bikinomwe stores now ekitsibu ngekyo tukinawite nacho government nemulenga ho Richard Risinga ekyo kubanza haho abarwere batolere eribya ebaka watikirwe bawaisha nyumba yes shawad yeshutuwite sikinokwa lidara li Health Center 3 not even Health Center 4 na rukasangana a population eyo tukasavinga enene okwa amani awesha nyumba eshatuwete na rukasangana abandu twabiri batendingira ko mwemyanya etatolere eri kurech eribara mu buwaticha nga hatya tuwite maternity obulikiru tukabitwa biri butya abamama abarabire omwama 12 kandi abandi babiri basemezya nabandi babiri butandeke kikame sende abarasemeza bakeunza obutuku bule okwa hose betu kandi utisha njingu 12 omwa maternity neryo abarasemeza babiri binikumba bakabise bangenda the next day ibatulunza ebero ngabe bere bisatu bene depending on the response eyireho neryo kasanga twatunga bakule bayikire 50 abali mu maternity wodi abamama babiri ababere butu naro bandu bakishya isi nabandu babakakisha mu myanya eyitatolere watikibirwamo so weitu tunasamalire munawuteho ongoing construction maternity yamahikai enyumba yiye maternity yamaunza mezi mukaga isibakikora kuyo baitu twanabya na commissioner from the Ministry of Health akanatwa shwaringa ati umwe kwezi ko mwenda ko munane kuno batolere shasendi sikaseunzererayo eshabishabira huruka nero maternity ward you under construction you with your money
awe ribya iyangana butirwamu abakekuru abaikire ngaga n'abatano kikamanyisa indi tukendi sabi note capacity eyerorerera bamama ngaga n'abatano okwa buli kiru ababiri butandeke n'ababiri butra erirabo eribasemezia. Okay, itu china kanayo kumati we Rukoke unasi Rukoke no yiringe referral hospital abandu bakarwe Bunyangabo abandu bakarwe Bukonzo North Busongora North uma town hane Kasese, so there are overwhelming numbers. Beitu haleho mwati wa absenteeism abatrahwe ribisi barehenga especially on weekends ekindu ekimabiri kino eno mubati okwa mwatse owabatrahwa abandu erebu ambusi barehenga okwa weekend no muchiro eye abatrahwa bakahinga because banawute etuketa mu work schedules schedule shabwe sho bakasibererera ya betu ekitsibu inde abarwere ne banene okabatrahwa nerwe demand yabarwere ikabe yabiri byanene kandi abatrahwa tutre bake nerwe basangana abatrahwa ngane bake but in reality a hospital eno tutolerere bituti abatrahwa abakoli abayikire bekume bisatu makumyana nersa hentu tutra abakoli chikume atano n'ababere government kandi satungera 16 irika 12 beto bantu bali ba reporting now a ratio eyo tukabe tulio kwa 30% nerwe 30% si yangakora like 100% chikali kwa sanga na ewudire bimo batrahwa ngamukaga imwa bya babere nerwe kusangwa abatwa niri na barwere ne banene nerwe batrahwa babiri abo bakatwara butuku ilicho kwa bandu kubuwe ticha obo batolere ariko reche eretro nerwe baletro mwatsi iriwa mbo batrahwa bakusa betu abatrahwa baneo arione bake okwa barwere. Okay, itune munzerera erisaba lyawo kwa government okuba embembete hano oma district eribindi tukaru kwa lidala lyetoleko erisubu kwa lidala eri general hospital. Echo kubanza ngendisaba and a government itolere yamenyerera kutsibu indi hospital ikatungesha nyumba ikatungesha wards kandi atunga staff quarters eshabatrahwa bakakisa yamu ne kubatroke eri meeting abarori kwa butuko bakayitresi bawa a government yamabirimba staff quarters na kitsibe cha absenteeism and late coming chikabi cha mabiribya addressed echa kabere a government witirangira ndiyama equippinga a hospital nabakoli abatolere bekume bisatu makumyana so that iyonge rukochi nibya yitolere yabalengaruka kusangwa barwere ne banene kutsibu tukalengekana tukisatu abitunganisha nyumba nebekume bisatu ebyo nebeke ekindi ekyatutolere government yarisamalira ruba lirangira ndi hospital eno yamabya first kusangwa a control yayo ikalema ukanere minyerero omutrahwa omundu omubi nomubuya omutwe niri nerwa chamcharangira nabandu abatauti erikishe bakana sanu bachamichekisha kitya omwa compound neryo this is a risk okwa barwere kandi it's a risk okwa property eye government yebirira hanu and it is a risk to everything ekiri mu osimwe hanu wasinja kutsibu weito msamaliri ono are Mbahimbadan kandi ni senior administrator hano Erukoki general hospital niyo turwe tukakana nayo kumatsi we hospital eno eri rwaliro nerangira nikoli nemwende mbere nikwa mabu ni mwaka muma n'umwezi muma bali bere general hospital erirwa okwa health center 4 so tukende mbere nilikwamiriria emyatsi 8 ya mtina muma hano kwa spatara eno eyerukochi kandi tukende mbere nilibitu namba ichako choma bebere okwamena ninje Mate Ishak omnyamyatsi ukwawo habwe chinemba eche tayari West TV hano Kasese district.